skill chira abakonye isikalia mwali Intake intogendrete karibu Intake ya January nigo egendrete ayirira nigo bagutuka asensemo ya Nyaribari Masaba liatirimba asamange bakire 0757331085 igose batalire ase website www.riatirimba.tvc.ac.ke Riatirimba Technical and Vocational College, scaling heights of technology. Gusie bono na bukwegokia asogo sonja ETV ya uwanje Tiaga Tembe Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 038 egoki nimirulu ao ya Getembe Television Network ayene amatiao kuri miensi ya Kenya, ili ya Tanzania, Uganda, Malawi, Wikanonya, Zambia egulire edekoda ya Zuku chinga kichiga chemereka je Christmas amonogo chingira ku mwaka muya iliwego kinemirulu yitu ao inyoranga nigo okonyora a channel ya Getembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 038 Getembe Television Network ekeonga kia Mwamogusie. Korista Training College inakupa mafunzo bora ya teknolojia na ujuzi wa kisasa unaohitajika sokoni leo. Tunapeana kozi ya Computer Studies katika Basic IC3, Advanced IC3 na Computer Technician, ambapo utapata mafunzo ya kutengeneza, kutatua matatizo na ujuzi wa kitaalamu wa kompyuta. Tunapeana kozi ya Graphics Design katika Motion Graphics na Still Graphics. Badilisha ubunifu wako kuwa taaluma ya kulipwa. Tunajivunia kuwa na kompyuta nyingi za kisasa, kuhakikisha kila mwanafunzi anahudumiwa kikamilifu na kwa kuridhisha. Korista Training College ipo Suneka Town, Asumbi Junction. Tawi letu lingine liko Homa Bay, Sophia Estate. January intake inaendelea. Usikose nafasi ya kujiunga na kizazi cha kidijitali. Piga simu sasa 0707185119. Korista Training College, the heart of the digital world. Mirongo ebire na ebire omotienyi n'omutangani omwaka n'oyo gwekirubire mirongo ebire na etano nomo mwancho omurigererinde n'okwegena mbiyore andonsi asure na gukwanire aboigo gukwarigane kwanyora mwana maye yikiunga chinsenye cyabo n'obutiko leterane sera sinyakunde asense milio imanyiriryo nigo agonkonya nere Wilson Makuri nagusabire tosukare. Kuchaka ekionga chinsenye nigo mugwimenere puwe county ya Nyamira omoske cherusha mumanye nigo litukulia rero hara omoroberi bogosira bamenyi be ward ya Manga community empowerment moroberio olengete gosira bamenyi na kubakonya gwekine gochia sebirengo binde kukwana chinga kecho cherusha nigo hamenta bune meroberio inigeremya asubigera chikubakonya gukoro butaka asebinyuro na kubaterana kuligichinjira cyo kobokora olikeito Daniel Ontiri oroboti rwa senchira yobwikira obuya bokonyora chindagira ibintu byokurarira n'ichema nigo bwagokerwa n'abamenyi ba Manga ase bonge ya Kitutu Masaba omorobolyo olengete kwenekia ebyombe byekinire n'abantu abanyorire chinchira chingiya cyo komenya biyamono ukwana chinga kecho jerusha nigatebe kirenga kiaye ase omorobolyo yo. Sisi ambao mlichagua, jukumu letu hata sisi ni kutembea na kusikia ni maneno gani ambayo yako katika vijiji na watu wetu wanakaa namna gani.
katika hizi vijiji. Asense mwende nigaorokio mogokoye asumorobolio we serikali wokoene kibuna aboroke bonsi be grade ge komi bagenderera masomo abo asye skuru chichi secondary oteba aboroke gwa nonyenkuru ase chamate chokonyora gwense boigomba chokonyora libaga lyo kwegendereria kimasomo. Tunataka kumake sure watoto wote ile 100% transition bado inaendelea. Mkiona kuna mtoto hako hapa ndani, ambieni sisi. Kwa sababu sisi kama watu ambao tunawarepresent hatuwezi kukaa tunyamaze na watoto wakikaa kwa manyumba. Gatatu omosike Jerusha nigalira yogoche kugendera kubwatirana ne serikali ya Dr. William Ruto eliko ene kibuna amagenderero agendere kunguswa gochase county yo ya Nyamira boigo aso kugendereria emerobelio yengencho ye serikali na monasa bantu bemyaka menene aso ko ene kibuna banyorire chibese chabo chinua jamii. Ile changamoto ambao tumesasikia inaendelea na sio ya serikali, kwa sababu serikali huwa inaleta pesa, lakini wale watu wengine ambao wana transmit hizo pesa hata watatupatia reason why wengine wanapata na wengine hawapati, kwa sababu wale wengine ambao waliregister, kwa nini walete wengine na wengine wasipate? Nitaenda hata parliament niende kuuliza ni nini hii inaendelea, kwa sababu kila wakati pesa inakuja, lakini ile ufisadi iko Kenya hii. Kuna watu ambao wako na ufisadi na watu wengine wanaona hao watu na hawataki kuongea. Sisi tunataka mtu yoyote ambaye ameweka mahali kuna pesa awe accountable. Nkurubaterege taseni kyagatembe kurega se county Nyamira ilitrane ngoro kwa Daniel Untiri. Pemono homo likito Daniel Untiri asa roboturo. Unenchereja mo yugo kinege saku kiamambia. Igo chikanisa na wiga boiboli baboligwe koirachinga kichabo na go semia bantu. Igoro yogobe wogotumeka amarua tancheire. Anyana bo ni gomo wakrishi wabangina he county ya Nyamira harakire biara. Bali babere bagoikirania bonchereri wa muriogo atancheire. Aniga boliri haboiboli bonsi. Asebinyoro ko baseli bali bagoikirani haboni obwo eligo kini abana babo asenchira erengia. Mulike itofadiga Disemba. Robotiru asenchira yogoikira. Egekuru egetindi ni okiabwatukirwe okiasibaria bakonia na gutumeka amarwa atancheiri. Egekuru ekeiga ekiabwatukwa n'omuwakirishi bwabangina imeye county ya Nyamira omosike Jerusha Momanyi oyoboigo otebire buna obosagani obotindi nigo bobwenderete gokorwa erio kubabeka biara anene baria bagokora obonjuriria oboiga obwo bwakorire abange anene ekegorieke egeke. Tumeona ile kampeni ambayo imeanza ili angalau katika vijiji yetu tusaidie watoto wetu ambao wanaenda kuangamia. Wale watu ambao wanauza ethanol hata mahali inatoka kama ni nchi jirani, tunataka kusema ya kwamba sisi kama wazazi hiyo kitu itatuangamiza, kwa sababu sisi ambao tunapita hapa vijijini tunaona watoto wetu hata hawajui kama wako na familia, hata hawajui kama wako na watoto. Ensema yaye omokonyi bwo county commissioner we sub county ya Manga aserieta Valentine Cherono nigo aburirie chikanisa koira ribagari nene ryo kubasemia abantu igoro yobobe bogutumeka amariogo ajaiga yobotindia egento kirakonye kegori anene asamatuko amambia. Tungane mikono tukatai maneno ya pombe. Ingawa tutamwaga tupigane na chief na polisi, lakini society must say no to this vice. Tukikataa tutaishi kwa afya njema, tutaishi kwa jamii yenye haina insecurities, tutaishi kwa jamii hakuna uwizi. So wananchi wa Manga tukubaliane, ama tumekubaliana tuachane na maneno ya changa. Wale wanauza miongoni mwetu tuseme hapana, tukatae kama jamii. Na mkikataa hiyo biashara itaisha na tutakuwa na jamii yenye afya. So viongozi wa kanisa tukirudi kule kanisani kuhubiri, let us also preach to these people wawachane na biashara ya pombe haramu. Kubwatikana naya nigo mosike Jerusha Momanyi oigo abasemia baibori bonsi kubwatirana kurwase binyoro erio kubaseria baria bagoikirania obonjuriria oboiga bwa marwa bona enchira eyemo yogokonya egesaku. Watu wako na campaign
and they want to make sure every home iko na mtu mwenye anakunywa, every home. Kwa hivyo wazazi wangu, nataka tuombeane na tushikane mkono. Mkisikia kama kuna mtu wako karibu, tunataka kufanya kampeni na maandamano ya kutoa huyu mtu karibu na sisi, apelekwe rimani, aende kukaa huko. Kwa sababu mtu ambaye anaharibu watu wengine, yeye anataka kukaa, watoto wake hawakunywe, yeye mwenyewe hakunywe, lakini anataka kuharibu watu wengine. Hiyo ndio kampeni ambayo tuko nayo. We want to make sure hawa watu hawaonekani karibu na sisi, kwa sababu tuchipojihatarisha hatuna jamii hapo mbeleni. Hingo ripota Gatembe Koroiga Manga eye gutuka ime ye ward ya Manga ebunge ya Kitutu Masabe kaunti ya Nyamira Njefa Atigad Kisemba Pemono homoli kito Fadigat Kisemba sorovotiruo Gavana we kaunti ya Kisii Muske Paul Simbarati igene kiri omuroberi obo gochaka kwenanwa kwa mabere gocha sabaro kigwa begirasi gya ICD gochakira chitariki bere omoti nyogocha aratio yokwana jinsemo chabo basini gobo igane kyo omuroberi bo kwenano gwe chipasari egento gyakoretwe ne kaunti ya Kisii yokana wigo ene kimeroberi ya magendero heyo haraberetie gochia gwikirania bamenyi be kaunti yo Mulikito Aroni Ototo Nyangire orobotirwa senchira yo gwikirano. Omugavana we kaunti ya Kisii Muske Paul Simbarati nigabikire tenani miroberi abwate gochia ase abamenyi be kaunti ya Kisii kaukwana litkulia lero ime yenchinsemo chebunge ababasi niganekia buna nige miroberi yo kurwa mabere gochia sa abana be klasi ya ICD gosebirasi bya ICD gochaka umutinyo kabire omwako yiga asabuganekia gochikokinia ebirengo by'ebirasi ebigotumekwa n'abana abo Jumatatu, Jumatano na Ijumaa. Ebirasi bibere ebirasi konyora bibiroro bikorosibu bichenchi gonye byarengene nesi meetings bibe kuchitaye onye birore byategete bibekwe esola ebekwe igoro TV ebeku ekrasime Kaukwana chinga kiechio nigo mugavana Paul Simbarati anekia guchikosira abarukigwa balia batakorete buja asamate muyo mwako eta KCSE asanya kwa kwanekia bunene bwo guchikosirwa guchikosoa chiskuru chyobobundi abana bakorete form 4 na tebire bali bagwete bose batayetete bakwende university mtoto yiti bana bachikoende nande chipigipigi abamara bandenga chipigipigi to isaine mtoto yiti bana bajiororo kere ko baka muno batagiti bana bande baro bakumbeo na atisaiti abana balya chibesa na bekire kando ambankonya 200 million to kubekira abana batubakanire school fees ya vocational training centers. Oigo omugavana Arati igakwanira miroberi ya magendero yugendete kwanekia ase kaunti ya Kisii nilego chokora asanya kwa gotayabuna ntigo anyaleka wakweroberia na kugura chimashini chinyinge ekigo chikokonya nemono asokoroswa wechipara nagurire che excavator kianda echinyo chigireda megonde echichikoli mepara 16 chitiba 22 chigale chitiba chirore chiko tandacha amaraba isana chigale chiko bogolia ebraktabiri ibere chigale chamabuta ibere chigale chigo itorora mache pare kraba kol manalie buse terko ndeme chiabantu ibere egali ye mwekor ku toolbox lakini chimashine chosp etwabekre system ere a smart system ya technology. Oigo mugavana Arati nigasegeta kubwatirana na serikali nene asane kiabuna egati yechibunge chichigante kubwatirana amona serikali nene nigo chiganda takana kaligwa amagendero ao Parnere national government across nonea tiyo ogendega umachoge ya chache chipara eramie kobekwa esenge njomo jumbo ororo kurukumiruka no aigo awisaransa naruto ogende bugirango esosoro chipare chigendrete no atari nchiri nyinge ogende staffed boge tut no
chipara estima egende tukubeku zairi chandaga chipara chikorosu ase ensemo yae omwamusie bwigodi ya Masike West Musike Jacob Barongo Bagaka nigo abolia abamenyi b'insemo chikumubwatisya mugavana Simbarati ase oburayi bwa ime county ya Kisii ane tuarete equipment ekerna so ina gitali maria enanya orange equipment tira usende byo tumeka sanga nayo kurwalia abantu baitu tonte tikuigorenya gitali agachi na matobori nesimiti gatwerange egwacha kuigorenya gitali egochaka kwana na matibabu boniga ngomna tolega gavana akoigorenya gitali na ndatomenya gitali ngani sinda na mambyo kaleki obetu umugabana yo Simbarati bali abanga batamanyeti Mheshimiwa Simba noyo minto kono basiga ayonsi niganekwa chingaki enyagitari ya Nyabesia yogotoka ime yegwodi ya Masike West yanyakwa gochakirwa bene inse yoburaibu mugavana Paul Simbarati yo yanyakwa yakorosigwa asoko bwatirana gati yo mugavana Paul Simbarati na bigo mwamsie oyo Jacob Bagaka. Aaron Ototo, Nyangiri, Katemba TV. Bemono omurikito Aaron Ototo Nyangiri. Oyo kabeiro MCA ho Kyogoro Samuel Apoko. Marogoba ya lero nigesokia na kumokireko ko homora iwenso Musike William Ruto. Asekanga ya yogochia kuligobora iwense entunda ya kabere asiboigo. Aroki hogotako kukwaye nobora iwe county ya Kisii. Inche turikombettere ringo support. Kiro monta wa Democratic right yogo support on the west attack. Na mono ntagete ko bakategori ko abantu baminto monta gara. Inche obo president as by now omontongo support yako William Samoei Ruto. Yongo teba 2 term. Lakini go ikobo gavana yongo teba 1 term. Omontongo support akorunga Ezekiel Ombaki Macho. Taraba mugavana nekiroge kyakori. Na rige 2022 nkamo support inche na support Simba. 2027 onya sa konyiki nerengo support. I have all the rights to support Macho. And I want to tell you abantu baitu bagusi onya mota de konya gusi omoga ko inerwe kora beku akonye e county area ya Kisii as ya undeire esuke to the next level. And lastly, I want to say this. In the problem Kisii County. Ekero ko gan round even honorable members, the members of the county assembly aba korera. Eba side land abakoba misandro chusimo eguga magorabo yechigaria guhatwa. There is nothing which has happened. Intuenga ki tu abatari ki entoni omo emisión de tayo nyore toba konguno. Igo amate heyemo korwa hase chinsemo chie bunge ya West Mugirango. Igo wano yesokire hasugo sabobo konyi asumwanobo asiri tafridi nyabuke. Kwa gendera na masoma ye hase gireli geikomi ase skuru ya sekondari ya Banyaruka ya Banyabururu magega yere kanyora chipointi emironge tano nomo na isano nebire asamate mwamane na kechesea. Kurengana ni amate ye nigo bakwerera obutako bonge. Ubu bagendete kuba sungerereke gocha ekenene barubate runa nigo baburirwe bitoki heli umwanobo agendere na masomo sensemo yende igamate yatebirubuna nibo yabenyinge nigo yasirete ekero bali nkumweni umugaka bwenke yoho yosirete obugima bwae kubatikana n'uburwaire bwa kansa yorobere emyaka 3 yetire omurike tofadiga dikisemba arogoti rwa senchira yobwikirano. Eyeiga ninkayo mutakanwa Elizabeth Nyang'ati Nyoka oyo omogakoye asiretio obugima bwaye emyaka 3 yaitire maiga yere kurwara oburwaire bwa kansa yorobere engaki entambe egento korengana ni amateyeiga keirete enibo yabo yonsi na akamutigera abana bari esukuru yabwate breast cancer yorobere yaro yake tubero obukagenda bukaire nyingi ngaita sinyagitari just pinka onikire gento paka boni gandi buseganda bwatikende igati y'abana abo batigetwe na ise Frida Nyaboke Nyoka oyo ise konyora atarasira nigo abegetwe ase skuru eyemo y'abanyene ime ye county ya Nyamira egento eskuru eyo etachete komotuguta korende ekagenderera kumubwaterera koboko eryo komosomya na gwikere gokora matemwa ye akeichesea na akanyora chipointi emirongo 5 nomo na isa na ibere na akarangirwa ase skuru y'abanyene
nyaruka ya Nyabururu korende ukwamire isiko aseng'encho tibaranyora ebitoki bakomoirera eskuru atakere ko ripoti lakini tindanyora besa goikerera bunandega bono bona sabira mwana ariko konyo bakonyo naende mondolera amabera muno muburaka aseboni gatimbo ati mulemba aseng'encho umwana one akorera kila rituko tabwati mulemba gonde mama njendi ngocha kwenda school lakini tindanyora bakonyo nasabira mwana ariko konyo agindo mwana agende school kurende nigo mworokiwa oyoiga atameire onde bwensi komokonya erio agenderere amasomo aye ye grade ya 10. Kwa majina ni Frida Nyaboke Nyoka, a student of grade 9. I did my KGC exam. I got 67 points out of 72, but now in our family my father passed away. He was the breadwinner of the family. Since my father passed away, this life has been miserable to us. We even sleep hungry because we don't have anywhere to dig. We are just like this. I will pray that anyone with a good heart to just help me go back to school and to accomplish my dream of being a neurosurgeon. I was called to Nyabururu Girls High School. Nensemo yaye omotureti bw'ekinyore kiga kya kura imeye wodi ya Busamaro asereta jene atuti nigonere aburirie onde bwenzi ore no moyo bwokonya aiswana nigati eriakonye yamateye iga erio endoto yaye Frida Nyaboke Nyoka ya masomo eikirane oyage kurukya nginda asante sana sogoso yokoboko nabarayi bande gakibanyamira county onde bwenzi onyore information yeye mungino mubara kekera kurira Nyasaye ba abakune chinkoro moso yoko bako mwana yagende school nere breadwinner ase familia yera bwata abana 4 bono yo nero beire breadwinner Nyasaye abakune chinkoro musire ase nkeye yabo kunanda gaiga kiranye ndeteyo undetayo baranyara ko baba gutamera nekero umwana asoyiri Nyasaye umugwatira ko bako etirengereye undu bwensi pin information yeye guikera bali bakurigiye proga hawo abarayi hao abateregita abMCA abaseneta oro mpaka iguru no gutuikera Ruto gaki omonene abakune chinkoro musiro mugine Elizabeth Inko reporter Gatembe kuraiga kura ye gutuka imeye wodi ya Busamaro ebunge ya West Mugirange county ya Nyamira Njefa Tigad Gisemba Pemuno homo likito fadigati Gisemba asoro botiru ikema gia chupiri nigo kyarariri bene hamonjirire yoborai usi wabochole boke asuyo lengo muliki omunene bikeme kyo Jeremia Kioni kochorwa kobo mokonyi bw'umurai bikeme kyo muske Vincent Kimosi kochorwa kobo munyakirugo na boigo muitarele orekanta kochorwa kobo muliki kokwana chinga kicho muske Fred Matiang'i hoyora lireganga yogo chia kulige kirugo kyo burai bense igatebire buna monchirira yo no kwene kibune keme kyo gia chubiri ngotinya kero burai bwae. The Honorable Moitalel Olekenta as our new Secretary General in Jubilee, the National Chairman of Jubilee, Vincent Mogaka Kemosi, recruitment, outreach, our legal services, compliance, and as I move around the country campaigning and engaging with various community leaderships, we want to work with Kenya's young people. We don't want to tell them to come, we want them to be involved, to occupy leadership while they are within the party. And you have seen the decisions we have taken today, how many former student leaders we have brought on board, leaders at various levels. We have begun the process of opening up our new offices across the country, meeting with our delegates and leaders at the grassroots level. We are strengthening ourselves, expansive responsibilities. Jubilee is a member of Asimio still, in advance. We haven't gotten to the bridge. You want us to we started talking, we are working with other people and so on. Na sorobotiru manchumo ligiria tigatanyoro mutimo komo ketu kuirana tugende ne kiunga sinchira yobo ikirano.
Karibu Borabu Technical Training Institute, kituo cha maarifa, ubunifu na ujuzi wa vitendo kwa maendeleo ya kesho. Katika Computing and Informatics Department, tunatoa kozi za kisasa zitakazokuweka mbele kiteknolojia, ICT, computer programming, cyber security pamoja na digital animation and media. Katika Building and Civil Engineering Department, tunakuandaa kuwa mtaalamu wa kujitegemea kupitia kozi za plumbing na building kwa ujuzi wa vitendo unaohitajika sokoni. Kwa wale wanaopenda umeme na teknolojia ya mawasiliano, Electrical and Electronic Engineering Department inatoa Electrical Engineering, Power Option, Electronic na Telecommunication. Ndani ya Institutional Management Department tunakuza vipaji na ubunifu kupitia Fashion Design and Clothing Technology, Hair Dressing na Beauty Therapy. Katika Health Sciences Department tunajali afya ya jamii kwa kutoa kozi za Health Records, IT na Community Health. Na katika Business Studies tunakuandaa kwa ulimwengu wa biashara kupitia Human Resource, Business Management na Supply Chain. January Intake 2026 inaendelea sasa. Jiandikishe leo na chukua hatua ya kwanza kuelekea mustakabali wako wenye mafanikio. Borabu Technical Training Institute ipo kando ya barabara ya Kisii hadi Ikonge, karibu na mji wa Kibirigo. Kwa maelezo zaidi, piga simu 0746 211 764 au 0727 433 205 au 07 255 26. Tembelea tovuti yetu www.borabutti.ac.ke. Borabu Technical Training Institute, Technical Skills for Development. Subscribe ase channel ya Gatembe TV rero ili wimanye na mangana watika kira chingake ase channel ya YouTube ya Gatembe TV nigo tokokora live streaming ya mangana maya chi video ne bipindi bya Gatembe ao ngakiende yonse inyuranga ngwetera ase official channel ya Gatembe TV. Subscribe, comment ase chi video chito boigo share na basani amune amate elyo baigokie bemanye na wesemia tobase kweba turn on a notification bell yani ekengere elyo onyari kobagoko yanyora chingaki abikiri ase omtandao Gatembe Television Network ekenakyo ekeunga kiamamogusie. Korista Training College inakupa mafunzo bora ya teknolojia na ujuzi wa kisasa unaohitajika sokoni leo. Tunapeana kozi ya Computer Studies katika Basic IC3, Advanced IC3 na Computer Technician, ambapo utapata mafunzo ya kutengeneza, kutatua matatizo na ujuzi wa kitaalamu wa kompyuta. Tunapeana kozi ya Graphics Design katika Motion Graphics na Still Graphics. Badilisha ubunifu wako kuwa taaluma ya kulipwa. Tunajivunia kuwa na kompyuta nyingi za kisasa kuhakikisha kila mwanafunzi anahudumiwa kikamilifu na kwa kuridhisha. Korista Training College ipo Suneka Town, Asumbi Junction. Tawi letu lingine liko Homa Bay, Sophia Estate. January Intake inaendelea. Usikose nafasi ya kujiunga na kizazi cha kidijitali. Piga simu sasa 0707185119. Korista Training College, the heart of the digital world. Karibu nainde omwanjwa homo uligirelia chikoneta chie kiama gia chupiri kaunti ya Kisii nigo bomerana helikobeke merobeli yogoswa ebinyorime helikoli kyababwatani ime ye kiame kyo helikogendera chinguru chyo komosira Fred Matiang'i
asogochori buri mutwe asibo igoba gokera monjereria yogoteneneri yo national bakorawa no muri kiche misondari oyibo igore omwe MC obo chitendere omwe MC omochore meye county ya Kisii Demtamura boigo munyakirogo bwabangina nigo babolire abantu kwerikia buna bakichikura naboigo korali omorembe Jubilee mbele pamoja, mbele pamoja Jubilee pia msa na goke sana sisi tukulia retumele na bantu ngaiga Jubilee novice Kisii County ege nga kenene na botwaro ranga na ntu abwate chibaraka leo etwacha committee na nde changes cha koru headquarter yetu rugari una bono igege ntu kanda abatebi usiye ito ya imukire Jubilee yokeroro igo tutete pito bayamo tokore gasi asomorembe na subwacha Ini maitene kiame kenene lakini for some time uruchikura chia agetu na bora anyo nganto irinde maigake lakini tuachire irinde tukimukirira igoro tuikera abantu baito baringa mashinani abo bari city ward abandi bari polling stations na abandi bari sub county tuigwana nenga kituko imukirira igoro irinde tuanze kora igoro ye kiama na mono korari presidential candidate yaito musike Daktari Fred Okengo Matiang'i ono ige tutete kogenda grassroots torecheste abantu bonse pia se Jubilee Party kurwe ward pake county aina arabo togendre tokokora bono iga na kitwacha kumanyanga ki na kitokogenda njira kitokogenda na baminta mangana to kwani na yo ngoro chobe sati sabutoni chonsi ya Kisii County na inde tua rule support itene na mono sana asobura ibwacho rulero as national level committee area management ego ikera ya change through ipatilina ya ito hiyo koroku His Excellency the former President Uhuru Kenyatta amone deputy party ya ito Dr. Fred Okengo Matiang'i mbai wana nte bakameke sure anga tiga bakole to changes elinde kiama gitu giansa buru na ndendo maete nga mangi them changes jira jibe nechi nyinge kiagera kiameke it's a national party and no ane kero tabiti ya oroki na bekoroka na kiagendere gutini igo changes to go welcome na ando gotebanga still bakolemo because we want so many communities in Kenya. Kubatikana na monjereria korekana ime yikiama gia Jubilee tukulia rero nigo mujumbe mukuru w'ebunge ya West Mugirango Muske Vincent Kimusi achorwe koba homu nyakirogo w'ikiamikyo museneta wi county ya Nyamira Muska Kongo Mugeni igaira libagelio na komoko bako Kimusi asogochorwa kwae Nje uno museneta wi county ya Nyamira Kongo Mugeni onko irali bageli komaongera na Kongole mwana minto mheshimiwa Vincent Kimusi Mogaka asoka nyorali bagali ochorwa koba manene ya w'ekiombe ya Jubilee tokumusabira amayanya sabe nere nenda moe bongaini elinda nyare kora ikiombe kia Jubilee gekine sae na tubwate sia kenyare kole to barabu asoro gongoro ito rwagusi mheshimiwa Kimusi hongera na congratulations buna gwanso borai tokumusabira yasamo ikisemi na jirikia ceremony yakora abafuasi b'ekiombe kia Jubilee barwete chingongo aho chia Kenya anyare kora nobo ngaini nobo rabu ya ase Kenya yito unanjerejemo yogotinye sekta yechiseme haigeme yense nege serikali yene kiruna nichikoneki unankogenderere gwikirania omoroberi obwaboroki gwabegereria 10 waswa ase chiskuru ukwana ase chiabisi chia KICD omugwaziri gwechiseme Julius Migosi Ogamba igatebire buno omoroberi bw'ogwaka ebitabu eky'abani gogendete ase serikali yakanire chibesa ebyombe biri bigendete gwikirania omoroberi oyo. As you are aware, we are undertaking a very serious transition of our grade 9 students to grade 10. This is the first cohort of the students who have undertaken their studies under the competency-based education system, and we are transitioning them to senior school, that is grade 10, in preparation for them to transition to the universities in 2023.
29. One of the issues that we've had to deal with is the issues of ensuring that we have all the reading materials and the books in schools as the students get placed in grade 10. As you are aware, there was a challenge with the distribution and printing of these books, primarily because the government does owe money to the publishers. Towards the end of 2025, the outstanding amount was about 11 billion. We did negotiate with the Ministry of National Treasury, and we were able to receive 5.6 billion, which has since been released to the publishers to allow them meet some of their obligations and therefore make it possible for them to proceed with the printing and distribution of the grade 10 books. As you are aware, the grade 10 students who are supposed to report to school between the 12th and 16th of this month. We had a few challenges and we had to extend that reporting to yesterday, the 21st of this month. And today we'll be releasing the actual numbers of all the students who have actually been admitted to our senior schools across the country. Which therefore means that studying in these institutions will start in earnest from next week, which requires that we need to ensure that they have materials in school to allow the teachers to be able to start their curriculum, their training, and their teaching of our students. I have confirmation and commitment from the publishers themselves and the printers that they are going to be able to release and distribute all the books, the 100% of them, to the schools and to the learners by the end of this month, which will be 31st of January 2026. Na soroboti rumancho murigiriano kuja kulira maya yekiunga chinsenye chiabo no butuko literane Cyrus Nyakunde asensemeli yibimenyerurio nigarenge Wilson Makure nago sabiro twaro butuko nabayigo burigiriria burubiya. Welcome to Elimu Academy, a modern school committed to offering the best education for every learner. We are CBC compliant and provide junior secondary education, ensuring a seamless academic journey for your child. We provide excellence in every detail, a modern, spacious library, fully equipped for every learner, a state-of-the-art science laboratory and a modern computer lab, perfect for hands-on, practical learning, spacious, modern classrooms for comfort and focus, top qualified teachers certified by the Ministry of Education. In the latest Kenya National Council for Examinations KJSEA results, Elimu Academy recorded outstanding performance. Out of 48 candidates, 29 exceeded expectations, 17 met expectations, and only 2 approached expectations. Most impressively, 32 learners successfully transitioned to C1 secondary schools, a true reflection